Ekipa, izbrojite si sve darove koje imate u ovom životu, koje ste dobili kroz sebe, kroz svoje djelovanje, svoj glas. Evo, imala sam priliku večeras razgovarati sa stvarno onak, u najmanju ruku zanimljivim ljudima, otvorenog uma i koji mi jednostavno vraćaju vjeru u to da mi je put dobar, da baš ovakva kakva jesam, mnogima tumač, da baš takva trebam dalje krčit put i ozbiljno razmisliti gdje nastaviti ovaj put i pokloniti si novi život, novi početak. Duboko je to, teško je to sročit, ali svi darovi koje dobiješ u životu moraju izići van. To je misija, to je svrha ovog kratkog puta kojeg ovdje provodimo. A sve te valjda borbe i sva ta zaista velika bol mora rezultirati očito izlaskom na drugu stranu. Da jednostavno ta tvoja priroda koju imaš se ujedini s onim što znaš da bi moglo biti, pa makar to i bilo najgore za tebe, jer svi smo različiti po pragu boli, toleranciji i apsolutno svega drugoga. Da si daš slobodu i ta krila, naravno uz korijenje kojim se možeš vratiti, ali mislim da je društvo jednostavno posloženo na način da raznim distrakcijama i raznim te želi odvratiti od tvoje biti, od tvoje srži. Ja sam intuitivno znala od malena da je to pjevanje za mene. Pjevanje, predavanje. Doslovno, kada je trebalo napisati što želiš biti. Sjećam se 3 stvari. Učiteljica, pjevačica i direktorica. Pa, sad šalu na stranu. Neko je rekao isto, zamisli da se ujutro probudiš bez svega što nisi naveo u svom nekakvom dnevniku zahvalnosti. Može biti tu, može biti na papiru, ali imamo jako puno darova, svako od nas. I ne treba bježati od njih.